byaradutabaye byaduhaye hafi batanze ibyabo batanze amafaranga yabo batanze imibiri yabo Imana izabaheza umugisha ndabakunda rwose kandi namwe murankunda icya kabiri nshimiye Imana kuri iri torero duhagazemwo umwana yasengeragamo simbazi ariko abenshi maze kubamenya ariko mbahaye poli Imana ibaheza umugisha nshimiye Imana yarampaye uyu mwana ikamumpeza na nyagiciro n'abana nakundaga cyane n'umwana w'umuherezi nakundaga cyane ariko kuri uyu munsi tukiri kumwe nawe ariko turacyari kumwe na nyagiciro nshimiye Imana bamanyana yanje bose abari hano n'abari mu gihugu cyakuri bamenye kuko mbashimiye Imana ibaheza umugisha kandi bihanganije kuko nanjye yanihanganishije Imana nihabwe icubahiro Imana yarampaye uyu mwana kandi yarampaye uyu mwana kandi abenshi baza babyara haza haba babyara bakabyara batanapfukamiye n'abana ariko njyewe nari narabuze abana rwose bihagije ariko Imana iza kungirira neza impeza abana 3 b'abahungu impeza n'abana 3 b'abakobwa nari nkibafite none kuri uyu munsi nkizingabo takiriwe nshimiye Imana rwose Imana yankomeje nukuri bamaze kumbwira namavuga ngo Mana uzonkomeze uzobane nanjye mu mutima wanjye uzonkomeze Imana yarankomeje kandi nukuri nubwo mwabonye ndira ariko Imana yarankomeje nshimiye Imana ku bapasiteri bacu bambaye hagufi bana ba mwarankuyakuye mwarandirimbiye mwampaye ijambo ry'Imana n'abari muno muri uru rusengero rwa none Imana izabaheza umugisha mwagize neza reka duheza abandi umwanya ntitwovuga nkizingabo ngo tumuhetse sinovuga nkizingabo ngo muhetse nkizingabo yari umwana wanje wanyubahaga nanjye nkamwubaha kandi ari umwana wanje ariko kuri uyu munsi turi kumwe na nkizingabo Imana ibaheza umugisha mwese ibaheza umugisha ibihanganije nkuko nanjye ihanganye Imana ibaheza umugisha murakoze Imana ibaheza umugisha kecura arakoze Imana iguha umugisha kandi komeze kwihangana Lazaro natambuka hano imbere Yesu ashimwe Yesu ahabwe icubahiro bahagaze hano dushima Imana ku muvandimwe wacu wadukuwemo Imana ishimwe akundi twovuga ni gushima Imana izi ngabo ni murumuna wanje mu bahungu niyo muherezi mu bahungu nanjye ndabimfura izi ngabo twari dukundana cyane kandi nawe yarankunda okay mzee yabyaye abana abahungu 4 umundi muhungu wiwe yaguye mu gisirikare nawe cambabaje cyane nuko bose bari mu kugwa mu gisirikare bagapfa tutabashingiye ariko nawe twari turi muri Bzura nawe yaguye ruguru twebwe turi muri Bzura njewe bambwiriye amakuru ndi Rumbashi ko muri umuna wanje tambutse ndababara cyane nukizi ngabo nawe none aguye ruguru natwe turi hano tumushingwe cambabaje cyane ariko tuzamusanga Imana ishimwe kindi congeyeho nanje sintinda cyane singira n'amagambo menshi cyane nshimiye abacemani baradusuye cyane batugezeho baduheza ihumure turishima Imana ibaheza imigisha kindi congeyeho nshimiye umuryango wacu wa byinshi Imana ibaheza imigisha nshimiye umuryango wacu wa bugufi uriho bakuru banje umwadata wacu batuye hanze
mu mpande zitandukanye barakoze, batanze amafaranga yabo, baraduhamagaye, baradusuye kuri telefone. Ndabashimiye bose, ndavuze izina ry'umuntu. Umuntu wese w'umuryango wacu wo Mwarwugurura aranumva uko mpaye mvuga, ndamushimiye, Imana imuheze umugisha. Ikindi cyongeyeho, shimiye urusengero sengeramo, shimiye Moria, abapasiteri batugezeho, baradusura, baduheza ijambo ry'Imana, barasenga, Imana ibaheza imigisha. Ikindi cyongeye shimiye runo rusengero rwa Covenant, Nkizingabo yasengeragamo. Nkizingabo ni muntu yasengeraga, natwe dusengera hariya muri Moria, ariko cyane yagaza tarama hariya muri Moria, ariko cyane yarakunda ensemble. Abo muri ensemble nabo ndabihanganisha cyane, yagaza tarama buri gihe, agatarama muri ensemble. Imana nawe ibaheze imigisha. Ijambo rya nyuma ngiye gushimira, nshimiye abamuyomba. Bamuyomba baradusuye, turishima, baraduhumuriza mu ijambo ry'Imana. Imana ibaheze imigisha. Ijambo rindi sorezaho, soreze ku ijambo rya Nyagiciro n'umubyeyi wiwe. Nyagiciro n'umubyeyi wiwe ndabihanganishije cyane nihanganishije data buko nyine Manuel. Imana imuheze imigisha, yaraduhamagaye, aratwihanganisha. Nyagiciro twaravuganye, agatwihanganisha, natwe tukamwihanganisha, ibintu byose turabivugana. Imana imuheze imigisha. Ikindi cyo ngeshimiye abantu bose bagiye bava impande zigiye zitandukanye. Abantu bavuye Gitengera, ko ndabona urusengero ruruzuye, abantu ni benshi, sinobasha ngo mvuge buri muntu yagiye aturuka aho umuntu wese yaturutse. Imana imuheze imigisha. Ikindi cyongeyeho ngiye kuvuga kuri Nkizingabo buke. Nkizingabo yari umwana witonda kandi akatwubaha, akatwumvira. Nkizingabo yarakunda abana banje cyane, agakunda ujya mukobwa mutoya. Ejo bundi bahaye telefone avugana n'abana, yarababwiye ngese wa mukobwa wanje mutoya ari hehe. Abamubwira yuko ari kwa mukuru we, muzomubwire anohereze audio tuvugane. Yari kuwa gatandatu, abararangije tutaramuheza ngo bavugane. Nkizingabo yarankundira abana, twarafatikanyije muri byose, akamfasha. Imana imuheze imigisha, kandi Imana imuheze iruhuko ridashira. Imana ishimwe. Nibagiwe akajambo kamwe, shimiye abakwe banje bari hano, kandi ngira abakwe bankunda. Ndabashimiye, Imana ibaheze umugisha. Shimiye n'abuzukuru banje bose aho bari hose, abankomokamwo bose, Imana ibaheze umugisha. Ndabashimiye, Imana ibaheze umugisha. Shimiye n'amanyana yanjye, isi wa Nyagiciro yarampamagaye, twavuganye byinshi, ariko ndamushimiye ahari hose. Imana ibaheze umugisha na Nyagiciro. Abarushe mushobora kwicara, hanyuma reka dusabe Zena atambuke hano imbere. Bwana sifiwe. Shimira Imana yo mu ijuru, kuko uri umukozi w'ibihanga. Ntabwo twari tuzi ko uyu munsi twoba duhagaze hano hantu. Njyewe nyabonye agenda, namavuga ngo ya Mana yamujanye izamugarura. Nta giciro ciwe nyagiraga kuko ashobora gupfa. Kuko nyanyaragize ibyiringiro nyamavuga ngo Nkizingabo bazagaruka. Uwagiye yakagira imyaka 10 tazagaruka.
kandi nyagize amahirwe yo kuvugana nawe ku wa mbere nk'uwarejo. Twaravuganye mubaza ibintu byinshi, waje kumbwira akambwira ngo wowe ngugira amagambo menshi, niyo mpamvu ntaza guhamagara. Nibo bwa mbere yarampamagaye uwo munsi, ndamubwira ngo ese turabona uzuza ryari? Arambwira ngo azakora iminsi mike ngo ariko azagaruka. Ndamubwira ngo sawa. Ubwo yari munsi y'igiti, drone iri hejuru yawe. Ndababwira ngo reka ngukupe. Arambwira ngo yaye, akaba ari kumwe na mubyara we. Uwo mubyara we yari kwamwita ngo pasiteri. Ndamubwira ngo Imana ishimwe kubana na pasiteri. Ubana na pasiteri? Arambwira ngo wewe ubana na pasiteri? Arambwira ngo mubyara wacu. Arambwira ngo yabaga Gidurayi. Naje ndamwibwira kuko nyigeze gusengera Gidurayi. Ndamubwira ngo niho twasengeraga. Arambwira ngo yaranze, ngo ariko ntiyarazi ko ari mubyara wanje. Ndamubwira ngo ariko nyumva ndanezerewe, wambwiye ngo abana na pasiteri. Shimiye Nkinzingabo. Nkinzingabo ni umuntu w'umugabo. Nkinzingabo yafashe urugo rwa papa, yafashe urugo rwa mama, yacumbiye mama, akamagenda akazerera, haba mu mugoroba ukaza agahaha, imboga agateka, akamucumbira bose na papa. Kandi yatinda tukamubwira kubera iki wazerereye utaraza gucumbira papa na mama. Ntambwire ngo gituma wowe utaje ngo ufate amafaranga ugura imboga uzuteke. Akaza akagura imboga agateka, akamanuka n'umubari iwe yari hejuru iwe yari hasi, akabarira akagenda, akabona kugenda. Tukamubwira ngo uzubanza ugaburire papa na mama ubone kugenda iyo wumva ushaka. Akagenda agira umugisha, data musigira umugisha kubera ko ari umuntu w'umugabo ufite umugore, ubwo batabanaga n'umugore ariko inshingano zo gucunga. Jewe mpari kamubwira ngo nkize utaracunga, akamambwira ngo nigeze ngo ndahugwa ngo none ngo ndaje. Akaza akabacumbira nyicaye aho paye nganiriza papa, nkabona umusimuraje papa niyo yamugiriye neza, akaba ari mu bwami bwo mu ijuru, data ari mu ijuru habwa icyubahiro. Shimiye Nkinzingabo. Yahuye n'ibintu ariko ntiyahuyaga n'ibintu n'abandi batahuye nabyo, yahuye n'ibintu abandi bose bahuye nabyo. Yabanjije gupfusha abana batatu Nyagiciro. Arongera aragaruka aramubwira ngo nyaje kukwereka umwana. Jewe icyo gihe ariko amubwira ngo twari kwicaranye naje nyagiye Kigali niyo bari bahuriye. Ngenda cyo kureba umwana. Aratwicaza aratubwira ngo nyagici ngo si umwana washakaga. Ndaramubwira ngo uramubwira. Umunsi batubwira ngo intwari yatabarutse. Nyari impegararanye na Nkinzingabo ndi mu isoko. Baratubwira ngo intwari iratabarutse. Arica kubera intwari amukoraho nyinshi. Arambwira ngo tugende. Yaramperekeje ntashe, mvuye iwe kureba umwana, jewe ndatashe. Arambwira ngo tugende. Ndamubwira ese urataha? Jewe nyamambona ko keragiye mu gisirikare. Ndamubwira ese urataha? Arambwira ngo barataha. Hamagara Nyagiciro. Ndamubwira nihagira kandi kanya ntubone Nkinzingabo baraje. Mpamagara. Nawe nibwo nyamumenyesheje ayo masaha uwo mwanya, arambwira ngo ashitse. Ndamubwira ngo noneho ga wewe ni umugabo wawe. Ubwo mumubwire umwinginge areke kugenda. Ariko uwo munsi yatubwiye ngo ushobora no kugendera muri kino gihugu nkirimo tazosubira hano. Ndamubwira ngo ubuhemutse uzoze gusezera mama. Araza aca Bugande, areba abana ba murumuna wanje, bamukuru bamusaza wanje, arabareba, aratega ngo agere hanagira icumweru kimwe aragenda. Yasezeye mama moto imuhagaze ku muryango, aramubwira ngo mukecuru ngo tuzobonanira ruguru.
mama araza arabitubwira nyamangira ngo none karambesha ntiyagiye kubera yuko twari kwamubonye ndavuga ngo zenda ntiyoba kigiye ariko aragenda. Nkinzingabo yari umugabo. Shima Imana kuko Nkinzingabo yapfiriye igihugu, atapfiriye muri ino takataka ya hano, yapfiriye igihugu, yatanze amaraso yiwe, umutonyi umwe w'amaraso wa Nkinzingabo wamenekeye iriya ruguru. Ndamushimiye. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Shima uriya mwana yakoze imirimo myinshi. Muri uru rusengero muhaye mubona hariho amabati yiwe, kuko amafaranga nubwo yazaga twarabimenyaga amafaranga araje akamambwira ngo bamwohereje amafaranga bamuciriye. Ndagira murebye mu ikayi murabona kuko Nkinzingabo amafaranga yose mwakaza mumucira yakaza hamagara umugore wiwe Nyagiciro bakayatanga. Shima Imana yo mu ijuru kuko bagiriye Imana neza. Reka mve kuri Nkinzingabo yagize neza. Shimiye Nyagiciro. Nyagiciro n'umwana mwiza. Nyagiciro azatwubaha. Nyagiciro aradukunda. Nyagiciro yari yarafashe umukingo ukomeye mu nzu ya mama. Niwe wishuraga inzu, niwe wabarishaga, niwe wamenyaga buri kantu kose. N'ubu Nkinzingabo yagiye niwe wabamenyaga. Ijambo yari yampamagariye yarambwiye ngo kubera iki Lazaro yimutse agasiga mama. Ndamubwira ngo ni mwitonde. Bombi na Nyagiciro nababwiye mureke aho kuvuga ngo tumujane mu kindi gipango mama atamenyereye. Hari ya Lazaro yimukiye ntanzi hari. Niryo Nkinzingabo yari kwampamagarira. Hari ya Lazaro yimukiye ntanzi hari. Kandi kuvuga ngo tumufate tumujane mu kindi gipango mama atazi atamenyereye, ahubwo twomugumisha mu gipango arimo. Arambwira ngo ese ntuza wumva wowe n'isoni? Namubwira ngo nta muntu urabimbwira. Niba bimbwira tuzofata mama tumuvanye muri ico gipango mama se. Shima Imana cyane. Kuko urumva iyo yabaga yarategekaga kandi ntihari hamwemereye gufata telefone, ariko uwo mwanya afata telefone arabimbaza. Na Nyagiciro yarabimbashije. Shimiye Nyagiciro. Nyagiciro n'umwana mwiza. Shimiye Manuel ibyo byose twahuye nabyo twabanaga na Manuel. Ariko Nyagiciro kuri uno munsi akaba umugabo we wamusize ari kumwe na se. Ndabizi ko Nyagiciro atazapfa nabi. Ndabizi ko umwana wa Nkinzingabo atazapfa nabi. Shimiye basaza banje. Ngira basaza banje bakunda umuryango wa papa. Baradukunda n'umutima wabo bose. Kuko iyo duhuye nibi uzugira ngo none baraguruka kuri telefone bariko baduhamagara ni gute mumeze, turababwira ngo turakomeye, namwe mukomere. Ndabashimiye ibi byose muhaye mubona nibo babahaye babikora. N'umwana wa Nkinzingabo ntabwo azapfa nabi. Umwana wa Nkinzingabo ntabwo azabaho nabi. Umwana wa Nkinzingabo ntabwo aziganyira. Umwana wa Nkinzingabo natwe turahari. Tuzomureba, tuzomuvugisha, ntabwo tuzomwibagirwa. Shimiye abapasteri bose batwitabye. Nyatangaye. Uko muhamu mbona nyatangaye. Sinyarinzi kuko tubona abantu. Kubera yuko hano hapfuye umusaza nawe ukomeye kandi nabo mbahaye pole. Nyamavuga ngo none abantu bose baraja kwa Bishopo Gahungu. Niko nyariko nyamanyibwa nta bapasteri tubona zenda baratabara undi mu pasteri. Ndabashimiye. Imana yo mwijuru itazikiranirwa ibaha umugisha. Abapasteri mwese Imana ibaha umugisha. Shimiye bacamane. Ndabashimiye. Mwagize neza kudutabara. Twabonye kuko Nkinzingabo yari afite umukingo ukomeye iriya ruguru. Zenda iyo mutaza twihebaga tukavuga ngo none ntabwo mwari mutuzi. Ndabashimiye. Shimiye ba Muyomba. Kandi yapfanye n'umwana wa Muyomba. Ndabihanganisha. Twakomeye kandi umwana wa Muyomba yasize abana nabo bazabaho. Nta buryo umwana w'umupfakazi wiriya ruguru ntabwo ari umupfakazi wa kera wo kwagaza gusaba kaza abama bamubwira ngo genda iriya. Oya, baravuze ngo muza mubabugurira na bombo n'abana kimwe n'abandi. Shimiye uriya mwana wajanye na Muhoza n'umukristo. Umwana bita wajanye na Nkinzingabo.
umwana bakaza bita pasiteri ari mu gisirikare ntimwumva ko ari intwari yakaza yigisha babo bakaza bava mu ntambara akabigisha akababwira ngo muzamushima umwanya tuvuye mu ntambara muzamushima. Shimiye uriya mwana, shimiye bamuyomba, mwagize neza kudufata mu mugongo. Imana yo mu ijuru baha umugisha. Shimiye baramukazi banje, Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Shimiye basengeneza banje bose aho bari hose, ibigo byose barimo, ari abo duhagararanye hano, ndabashimiye. Imana yo mu ijuru baha umugisha. Nyashimiye n'abaramukazi banje n'abasaza banje mwese, nta mwanya uhari. Nyovuga nkinzi ngabo nubwo bazaje kuvuga ngo yo muvuga ngo bukira bugaca, oya sinyomuvuga ngo bwire buci, ariko nyovuga nk'isaha imwe kavuga amateka ya nkinzi ngabo isaha imwe, ariko sinyovuga amasaha abiri ngo atatu cyangwa ngo umunsi wose, oya mba mbeshe, ariko isaha imwe nyovuga ineza ya nkinzi ngabo n'ubutwari bwa nkinzi ngabo. Imana yo mu ijuru imuha uburuhuko bwiza, amen. Zena umusaza usigaye wenda ahantu gushimira abantu batwemerera akoresha umwanya muto cyane.